Statue of Liberty Kovela Munshiat Larber Monument Zingami Ani New York City to apiangin he muni an plotil zia tila kan soi swal omlove ma se he Statue of Liberty hian thurûk inthup tam tak anaiti mi tam tak hian kan shiat alarin omlo sung thurûk ila shiat lo tu te chu kan soi ma in like subscribe le share te kamin hanti sakve photla tero pakhatna Statue of Liberty lemkha abung shang shangin a om masapot han ngai to ila atak sabung shang shang a om tur chu arap om let lingjok Liberty lem hi kum thênkhat zaria somriat le panga jun ni som pasari khan friends achangin alo thlenga kopar tlang zathum chuang lai ani isir longchuan bom zanhi sompali a lo phurin akut dinglama meicher eng ero alatel lo thung Madison Square Park a kumruk chung adinga hei akepha saknana sum tuak nana an manwang ani long alo thlen chum chuan mi noi ni velin an lo loma kum thênkhat zaria somriat le paruk October ni somni pariat khan President Grover Cleveland Hovin an hongchau ani pani na fundraising masaber te zingami ani Liberty lem siam nan hian French artist Frederic Auguste Bertholdi an aram friends a sum akhona sarkar ero in sum hi tho velo Frederic chuan asiam zo nuwa US nena pek atuma akenga na lungphum ala siam lo awangin US chu siam zo turin aphut thung ma se khati hunlai US rural to federal sarkar in chu idea chu andu lo awangin sakzo lovin kumrei lo te chung chu ading tari ani chuta American chanchin bunei tulian Joseph Pulitzer alo enroll ta a ani chuan a chanchin bumangin khovela fundraising lian masaber ni turin bul aron chanta ani a chanchin buwa chuan sumtho apiang ming atar lang anga mi ming thang choi moi phu le fak phu tia an ming atar lan zel tur thu atiama sumtho khom tu te po million le hausa nilovin mi za somriat lai chu mi thei te tho khom ani a mi noi khat sing hi chuang nin achangin he Liberty saknana summa mo za thi akon thling theita ani tin sonet ming thang tak the new colossus hlathu po hi fundraising campaign nan an man awangin tun thlengin he Liberty lem chunga hian bronze asiakin da chat alani tareng ani pathumna Statue of Liberty hi atir chuan shinglau tunma chuan Liberty lem hi ashing ngai lova darsen manga siam ani awangin ate chuan asen no paphut rong apola New York Historical Society soidan chuan kum thênkhat zakwa somni achang khan oxidation awangin alo shing ta veka hun engi mutilai kha chuan achanve a ukle achanve a shing ani ilaya ombok apon lamlan dan chu adang lam to lo nan siam chata chei chat ani a tuna alandan ashing duk dalam deuh hi alandan kum khwa to tur anita ani palina lighthouse atanan mangto he statue hi ati chuan New York Harbor alongzin mi titan lighthouse atana man tura ram man ani a US athlen nu kum hne na a lighthouse angin an mangchana kumsom paruk chung zet lighthouse anga man ani nuwa lunga jin mi titan a eng tok lo nia an shiat awangin Bertholdi bok chuan a enzok beisayin statue pumpui chu rangka chakalwan arota a senso asan lutuk don awangin khati hunlai US rural to te chuan angai dan chu an hnol sakta ani pangana number pasari Statue of Liberty hian injom na an nei he statue hian enila kanthil mu masak langsar ber pol chu alal khuma spike mol zum ang tak heni in he spike hi awagin pasari ani he hian tuipui le khomwal pui pasari a universal liberty a entir number pasari ne na in lei chin na thuk jok dang ala omcheu chung te chu alua hian tukver somni panga a oma he number digit ne hi kan bel chuan pasari tho alo chuaka tin akut dinglama amei cherken hwalvel tuwa hian na lem hi som paruk a omboka he number digit ni hi hanbel le ila pasari tho alo chuak le ani chu mai ba ka chuan he setu sanjong hi fit za somnga le pakhat ani a sanjong digit zongjong bel khom hi pasari thawani a omzia langchiang taber chu he setu siam tu te tan chuan number pasari hian omje thuk tak anei ti ati chiang hle ani parukna Gustav Eiffel an he statue rong ami ngit chatak nitura adwan ani Statue of Liberty ke nga chan hi Liberty Island Fort Worth luya sak ani a tuna chuan he hmuna hian museum omto in he statue history shang shang thalak hlui le video te en theile statue chanchin ngai thlak thain da ani
Lady Liberty in kumsang khat zaria somriat paruka mei cher aken tak tak te po khamu thein he museum a hian chhop chwa ani. Engineer lartak Alexander Gustav Eiffelen ader deblo nan le nge chatak ani theinan aru rel chu thir chami in asiam puya. He statue hian kum khata bol zaruk chek le kol phe do zo tur khopa nge cha ani. Thli alo thle na deu ani po in statue hi inches thum velin a in her sun thaya a mei cher hi inches nga vela in her sun thai ani bokani. Lady Liberty la lukum tleng hian step zathum som nga le pali a in do chawa a thlo tu te ta na kal thai turin an hong chin ani a mei cher thling ero kal phal ani lo thung. Voi khat pian ve mana he statue hi voi khat tal thlo ve tu mem. Pasari na Masonic pol nen in lai chin na an nei. Masonic kan ti chu khovel hwa pa pol hlui le lar tak kumsang khat zasari chhobor vela loading to sa kho chen bik nei lo mi chani turin an in zir tir tana in chen pui tonin khotlang chat na ngai twa to pol freemason an ne vo in ni thleng hian he pol hi chenem tak an la om rengani. Theory lar tak pakhat chuan Statue of Liberty hi atir chuan arab lo nei tu mei chia anga in chei tir ani a. Egypt rama Suez Canal chim lam hoya ding tur ani ti asoi. Egypt lal chuan sum lama har satna anei awangin alei theilowa Bartholdi a chuan design thar le in akor hak design ti atlak nuin ming thar avoa. America Revolution champhalom na atan America mi poite hne na thilpek atan athon ta ani. Enge Masonic ne na anin zomna. Statue design to Bartholdi kha Freemason ani. French Grand Orient Temple Mason te I.O. ani a. Chu wang chuan Egypt ram chu angai ven hle a. Atum tak chu statue kha Orient in akong ako mu ti entir na atan suisa da adu ani antibok. Akuta amei cher ken hi Masonic culture chin chiana poimo tak ani a. Torch of Enlightenment emo Flaming Torch of Reason ti in an soi chin. Kumsang khat zaria somriat le pali a helung phum an phum don po khan Mason te po an telani. Grandmaster William Aberdeen an Grand Lodge member te shuayin he ceremony hi a hau bokani. Paryatna Statue of Liberty mel khami pa mel ani thei. Statue of Liberty imit thla hian meichia angin imit thla chinem. Mitam zok chuan Roman namdan anga zalen na pathian no libertas entir na ani ti in an ngai ngeto. An soilar berdan chuan Bartholdi an anu mel atanga asiam ani ti hi ani. Ma se ziak tu le journalist Elizabeth Mitchell ero chuan anu nilovin a unaw pa mel mangzok ati thung. Bartholdi chung kwa thalak azir chian lai khan anu kha amai pian phung adang deuh ti amuchwaka. Anu mit mul kha pian mang adang lama anar le amui ate a akapo statue a mel ai hian ate zok bok. Chuta a unaw pa akum alo upat to nuwa a mel nen chuan a inang hle ti a shechwak ta a. A unaw pa ka mental health awangin kumtam tak chung damdoi ina a oma. Fajika chuan rei tak chung a en ngoi ngoi to chin. Chu chuan a mel ang taka asiam chua theinan apui hle ani theibok. Theory dang pakhat le chu Friends ziak tu Natalie Salmon chuan heti hian a soi thung. Athla tu te zinga mi Sarah Salmon mel achanga Lady Liberty mel kha siamani ati. Asoi dan chuan Bartholdi khan Sarah mel kha mel tha ati hle a. Sarah chu America apem to nuwa kumsang khat zaria somsari panga khan apasal nen Paris a anjin lok chumin Bartholdi studio a an thlo a. Chumi hun rem chang chu Bartholdi hian mangchang kain Sarai lem chu aziaka anuwa model ata na mangta ani ati. Pakwana Statue of Liberty hi pakhat aya tam a om. Plastic siam souvenir ang chi amo Las Vegas Boulevard ami kasoi na anilaw. Paris khopuya Jardin du Luxembourg ka hian Statue of Liberty te zuk alian zok siam ma model atana an man kha a om. Kumsang khat zaka Walfred atana Bartholdi in Luxembourg Museum nena apek nuwa. Kumsang khat zakwa paruk achang khan hemi hmuna hian a om ta ani. He iconic monument version dangi Saint Louis kamathlia kar pakhata kumsang khat zaria somriat le pakwa a French Revolution kumzatlin lomna atan sak ani a ake pha chuan date pani achuang July nili sangkhat zasari somsari paruk le July ni sompali sangkhat zasari somriat le pakwa te anni. Heian ram pani United States le French in chian chatna le Revolution poimo zia a entir ani. Hei pa ka hian Paris a pondelal ma a amei cher pian pui angchia atak ngei angchi alian a ombok
Franco-American in chanchin en tirna atan kovel mun shang mi ten sum an tho khom atanga asiam ani a Statue of Liberty hlan ani champha voiza na a Eiffel Tower buloka da ani bok kan video te min lo thlir sakawangin kan loma video dang kan da masakapiang ilo mu zel theinan notification ilo on bok don nia tin chat sian du le video endu inei dekha comment section lama a request thei renge